जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करया. सगळे आमचे भितर हात दितले जेजूच्या हातान घालून ताच्या एकवटान ताचे शांतीन ताचे गोठायेन आमचें जिवीत आयच्या दिसा सारूंक सुरवात करुया. ज्यो खोंती दास्ती गरजो आवडे आमचे भितर आसात तितले जेजूच्या ताब्यांत करुया. हिंच्याच वस्तूंक मनशांक प्रसंगाक आमी चिटकून रावन आसतना फकत जेजूकूच एकवटून रावया. कित्याक जेजू सोबें आमकां आसा सगळें. अदृश्याक नाका आमी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सोंपेपणी सारलेलें आनी हाका लागून आमी ताका खूब पाटी सहकार करता. बेश्टींच दास्तींनी खोंतींनी आमचें जिवीत सादता आनी हे परी ताचे गोठायेन आमी जिवोवचें आसतना ताका नपयत कोत्ता, ताका पलको कोत्ता. तो देवच न्हय म्हणून आमी मानूंक लागता. हें व्हडलें पातक आमचें. आमी खालती जावचें आसतना आमी व्हड ताचे कीन जाता आनी ताका मागीर आमी मानार करूंक लागता. हें सगळें आमचें पलकें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून आतां ताका आमी भोजुया. साक्रामेंतां रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतां रावलोल्या मोगाच्या जेजू, ओलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. ओलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां
जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबा सांबाळ गोठायेन तुझे ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुझे उंड्या रुपा लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपा लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या मोडव्या मेळनासलोल्या काळा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा आच्या मोडव्या मेळनासलोल्या काळा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा. प्रकाशनी 3:20 ओपळे हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मागतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों, तांचे बरोबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बरोबर जेवतलीं. जेसू, तूं म्हज्या भितर आसाय, भायरूच न्हय, आनी भितरल्यान
हांवें म्हजें भितरलें जिवीत तुका उगडापें करचें म्हणून तूं म्हज्या दारार भितरल्या आवाज कोत्ताय. म्हाका जागृताय चिंतनांनी बुडून आसता म्हणटोच ह्या आवाजा फुडें म्हाका आनी कितेंच आयकोंक येना. हांव त्याच पांवड्यार आसां आनी चिंतना म्हजी भावना उत्पन्न कोत्तात आनी तातूंतय हांव सगळो म्हजो वेळ खर्चितां. हाका लागून ना म्हणून दार उक्तें करिना, ना म्हणून तुजे कडेन बसोन तूं सांगताय तें शिकोवंक हांव तयार ना. तूं म्हाका बरयताय त्या जेवणांत हांव भाग घेना. आनी हे परी हांव समजतां की हांवूच व्हड म्हणून हांव तुका खूब पाटी मानार कोत्तां म्हणजे सगळो चुकोतूच. तुवें कशें म्हजेशी येवन म्हजें काम करचें तितल्यानूच म्हजें आख्खें जिवीत हांव खर्चीत आसां. आनी तूं आतां म्हाका दाखयताय की तें तशें न्हय.
Yes, Lord. I invite you, Lord, through the grace that you have given me, to come right into my heart, to the core of my being where you dwell, and there to remain in communion with you. Lord, with this inner strength, I bring to you all the people who are anxious, who are worried, who are prepared and yet do not feel confident to answer exams. Bless them, Lord. Give them the courage. Give them the confidence to answer well exams which they have to give while studying at different levels, whether they be in school, college, or university. Lord, there are also others who have got their qualifications but are yet worried because there are all kinds of experiences that others have had, and there is a fear. May these interviews for job opportunities or for education, may they be cleared for me, Lord. May they give us, especially those who are about to answer them, the courage, the confidence that while the situation may be such, you are the way and you will make the way, that our interviews may be fruitful, they may be successful, and that we may get what you have prepared for us. Thank you, Lord, for all those who are sick. Yes, we cannot rely on anyone sometimes, but you, Lord, are the source of all health, well-being. I bring to you everyone who is sick physically, mentally, emotionally, and spiritually. Also, not in good health in relationships. All of these I bring to you, Lord. All of them who are struggling with these aspects of their life, health of body, mind, and spirit. Lord, touch them and heal them, Lord. And to pray for those who have died, people who belong to you totally, but in the last moments have suffered through various kinds of emotional trouble because of physical, mental, or spiritual illnesses. Lord, forgive them their sins and give them eternal rest in you, Lord. We bring to you those who are dying, those who are suffering tremendously, those who are old and those who are young, those who are infants, those unborn, and yet everyone goes through various levels of anxiety. Lord, we bring them all to you. You touch them and heal them, Lord. All those who have asked us to pray for them, we make them present to you, Lord, at this time. Touch them, heal them, and make them whole in you, Jesus. May they remain ever open internally, as you have said today. You keep knocking at the core of our being. And may we all remain in communion with you at the depth of our being, so that the fullness of your life may be seen in our body, mind, and spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord.
The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful waters he leads me to revive my drooping spirit. He guides me along the right path. He is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear, for you are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Скаракітля вортя, साष्टांगीनो मार्कोता, सोडून दिवनातल्यो रीती, सेवा दोन नवो दोता, सोयमाचे विशय आमचे, Gospodat gutamuka, Tirwano amso bawat, Soy morte vishoy dina, Priticha bapakamcha, Zoyti vol putatacha, Morgoton karzan tolan, Monduya pakanuya, Upsalyata shemodlo, Mogacha povitatnya, Samsarko kaltipona, Matthew Sasna Sasna Amen. Tuenta ka sorgico uno di loi Soglia वडाचो उंडतो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke.